obi antimi fa asante no masante de se ya nkasa odi asante na de asem nyamenum no kure ni enema yakoso ne de se nipa ba akofo na yesa se wunnim asante amamra ade bi onsososo se de misi hunu no because yeti asante na obi so te ba bi okeka nsem de se wa wunnim se wudimu a enema bi onum kwampo no bi de beto so a umfi na wayi wani na wa se nipa kwa no kwampo no nte kra de minim no no nti nyesi yate ada. Zico Plus Enterprise can just say, omoya installation, omoya servicing, and omosa air maintenance. I did be a pipes so away few mu dear, or more above modern power more any asset to say yearly pipes, say the pipes is film connection in and fixtures in and overhead wire corrector, Timatobia Emma home, open a fixture be containing in shoe and a gas and so on. Obeshe na wadi hujuma ade amawanya asem keto oye toilet seat no obeshe na wasiesie ni kama no ye ne fefefe ade amawa se de open ni bia no obeye no correct de amawa wani je ebewi opeye oye bath tubes oye washing hand basin toilet seat ohwe eye ne kama anya asem keto a afese so open water heater o fia obeshe aye ne kama ade amawo anya no kwan so open washing machine and so ohwe eye ho adwuma or some maintaining the kama at the mount. After so or installation of jacuzzi, more jacuzzi or mufie no, and also or yen the kama see in fair at the mount design out pay and obey at the amount. Or air water treatment. Oh, if you not in so we use no in so and near basa penny in so may city no be treating the kama the amount in so bit the aya there abwa amount to me so at me cause or your biodigester and then I do not fence or flash and shake. Omodie na omoye ne papam quality na omoye de amanya de oya na nsa busumi ba ko na afi aye basa ni nyina no omohwe ye ni ye se de be ya ebeboa na adi mfie so bebre ama so ni je awie opeye ewo ho omoye borehole drilling ope borehole so ewo adwuma mu fie ni nyina no obehwe to the kama e de amawa wankasa so we filipa so ni mpu so omoye ka ho a omosiesie ni nyina adwuma di ahodo am so omoye se wo bi wo fie dada na asai anase enkoya ombehwe no ma fix dia ma kama na siesie abo ama bibia so tumi akoso no kwase mba ko wo ne se mo amoye machines akese ho adwuma te se mo amotwa enuro moye enuro ewo mo companies mo amoye sachet water ene water nyina no omo machines ahodo abetumi aye sa process ni nyina dia ma afenso mo a moye drinks ahodo mo companies akese no or the machines atitire ni akese aba or the bebo sa kwa no so bebo ma odwumadie no so atumi akoso ti odi ane so be for Zico Plus Enterprise so number na no ma twetwe nkomo bebo sa kwa no so abisa ya mamu nyina akwa ba e de ba Poku 1 TV so enne da be piem e wo sawia atosu sawia asem na mekan wo Bosomtwe constituency na enne nipa wogina yanim eye sawia nkoso hima enne yani ni di nkomo ni abisa no e de ne ye wa ha mana wadaroma media minimudi ma befo ntibu ame udi e de sei wadaroma Me pamcho ye frame Nana Amadia City pa sawia nkoso hima nana doma ye twasi aha yi ene ade fefe ekoso e de ne ye na obi obisa se ade nti na ye sa ade wi your friend say ewiase de yapomudi hu hia yen na me be nkoso hima nsuso I was making sure say me ko man obia hu ntochema me de me pen nkoso enti say obo mo ho ban a bibia nso so mbetimi aboa na ekono akoso na ye ba ha anya bone yare bebre ho no ma ya na asie woni pa video nim a say ya nhwa nipa ni hu bibi ti say diabetes pressure say ya check pe what why yes wait tim na wa free e bia na the pressure wo shoro na ya nhwa ama no the sugar level wo shoro ni nyina no asie wo nipa video nim a abra ya ngredai yan share this wa hospital answer enti ene de ye ba ya enye bone ene waso say nkofo bebre panyifo no me hu say okasa cho mosuma ye denden amonti asemti e pese ye check ni nyina so na tesebu on na sumo ye den a na wahwe eho asem aka because ye nyini nya no na ne ma bebre e to chima wo ya brabom enti se ya nhwa anka na ya nso ano a obo se kodu akira afi na ya kese ni ntimi nso ano enti na se wi amantem ha nyina ye ba ya anya bone e pese na nano ye mamem no ye ma omotena se eche na omsusu di omonna
na yare bi ameka omo enti na ya organize screening ni se de be ya ebe boa omo na omo nso so ya de mapomuden aye kese na omonya enkwa na omatena se da amaye ahwe ye nso so se de omo hwe aye no enti na ye wa ha sei enye na bone asa onkomodi ani mi die nyina aye mpanimfo omo mani afi na wararoma enim se kuro bia betumpon a aya na ejina mabunu so ade mabunu ma mo mama ne ana se eya sobracha na adwumanti ana mo atimi ama mabunu ni nyina nso so wa ha sei omo beba omo de ye kan se apomuden no se mabunu bi o ma ye fo se omo ho adin enti omo wo ha sei wo hu omo a wo hu se bi na nna mai ebi nso so wa akire omo nyina beba ebi nso so abakọ omo besa aba youth no so dey show omo se de be ya omo so be nyina be de abeboa ye because say the kro ye de nkwa na chichi kro no enti ye wugu mu nya no na maternity nso so wa ha sei e wa akire ha sei omo hwe omo wo apemfo omo nyina wa ha sei aye show omo any youth ne nso so nti obi a ye the youth ne kwan so blood pressure ye be check ne nyina omo beba omo guso omo bo omo manwie ye se afa na ade ya de achia omo sorry nti omo nyina wu na de Ghana fododo na ebusa ne se omani mu sabi minim se sa na wo hu ne dia omani mu ayede ebi mu nya adwuma nye ere ka me se ase apomudi na mo mani akun wa bra magu ni bi nya adwuma ye ana wo fe se emra ne mehwe apomudi na wadar ma ade nti na sa brewe no na se mehwe apomudi ya mfa mpa adwuma amaye adwuma no de egusu se de abaye se aka no abaye bi obeba bia oboa se adwuma ebeba enti egusu a ye pa adwuma bebre on ma ye ne omasiesie ebe ya ma omo se ebe kire omo se etire ye set it up ye kire omo ha ye be decoration se de be ya emabunufo ni nyam betimo menya nsa no adwuma bo nfo a o ye school dropped out hospital kese ebe bie ye boa se ye be fa omo amabe cleaning ebe ye healthcare assistant mu nyina no ye gusu a aban gusu omo hwehwe nti ye nyina ye so ye boa e na omo so omo pe astrotef kra omo de beto manim nti ye no so ye gusu ye hwehwe mu a ye de akototo nkofo ni ma omo betimi aboa yen a emabunu so benya ba bia di agro a ebe boa ekuro no na orama ye hwe apomudin dia meyenko sewia government hospital a efi petepe no ya ba ya penso hospital be si wo ka me se de bia ye te ho petenkwa ye bo ho bra ye su twa adwaju se hospital no ye timi anya wo hwe ba bia ye screen ya sabio ese fata nanso obi be ka se ade ne wo hospital a ye nwie na nke betimi akwa ye wo ho nanso ya ba betena abonten nana obi be ka se ase ento asum Madam Roma hospital no madanti ase se aban se enche ye ba bebie e bia November mu honom no any school pon ya yesi enche kra mpo kohra machines bibia wo ma ya setting up enti e betwa nkane anatum enche kra nana ase Ghana for ni se acha dodo because ase bibia ye de to aban so nana no muso wo ha ade nti na mo de sa aban ni so wonya mo fantom mo so na mo hwe enya maye na nso yo ahin ha ye I say machines bebre honom a untimi operate machines no untimi ntwa light ntuma abra machines ni wo honom ekosai sesi ane bo nso so adin enti ye de ani ato omo ye etey hospital omo ye friend say enye light for no come light na wi o na omo de machines ne ba ye na kasa so make sure say ye twa light ni tuma they'll be able to operate it say de be ya yemfa eyi bia nsunsun bia nko light ne so ma ne nkosai enti na ye mbie ye no nyame anim ne kurani bibia honom aye ready. okay. Hospital no aye ready a empa machines e dey hwe bibia apomuden bibia wo honom ko no ntisi a ukwohwa e wo honom enti encha kra ye man ho se bosumi mienu achi ye ba bebie etina na o se wiaman ene Ghana man bo se o yankoso himan a wo krom ha die wo behwe aboa ama hospital no ama bedimu ama Ghana fo ni se wia enwa hihan ye enye se wia nko a o se wia bro no nya hospital ne fo ye nyina enti se ye ka se so mama ya enye ye nko na be affect ye se wia fo ye si se wia sase so but eketa for the whole region enti nya se wia fo nko a enti the whole region the whole Ghana so the be ya ye be easy stress na we konfa no chi no ye di bia ba se so konfa no chi go for the form empanso sisi ha enti ye twen se omo so mba bebia me de minim me wa rechemu se aban no de oba bebie okay okay ana ye free enejuma de mu na ye wra ahensemu kakra mi se dia ate se de wakwa afuom na wanti aduane amafi ene oba bebu ada ana wada ma ye hu se ensem bebre e wo ahensemu a ekoso but ahema amati ada me ka ko wie sei wo hwe doma wo hwe tachiman wo hwe suma nkokwa hodo bebre sampa nana wada ma wo de wo kumase ya
Neru ase yam ya santi sem enyae. Na wo yenkoso hima. Menim se baabi a wuradi be ewo no undu ho. Nanso yo hima de mame musa. Ade nti na muni mama hima no ni mu mpanimfo no mate ada na entokona kwa se nipa ba akofo pese ofa asante no mu. Wada ma obi antimi fa asante no ma asante de se ya nkasa odi asante na de asem. Nyamenum no kure ni anema yakoso ne de se nipa ba akofo na yesa se wunnim asante amamra ade bi o onsosofo. Se de misi hunu no because yeti asante na obi so te baabi okeka nsem de se wa wunnim se wudimu a anema bo onum kwampo no bi de beto so a umfi na wayi wani na wa se nipa ko no kwampo no nte kra de minim no nti nyesi yate ada enyesi yate ada kra obi ante na oma hema nkosofuo ene ahemafuo de woti wa akire no se ehun hia na se emfa empuntuo ne ayi bi ama me fo se ehun hia bi onum a one de se ya no pese wo se ya de nti nyese osuso ne so na wo de anekwa na se pepa wo ye na wo so udim na wo papa na wo forget about the people so say ase obi pese wo kan ma na how because nipa de obetimi akasma ma na how se wo gituma na how but se wonim se ente sa de a wo kwa osuso ne sumpo de minim no nti na ya ye din no enye se bibia ntia na ebi mu ka se ase asante ahema ne ahemfo ase se school sem na awura ahensem ni nti no ama mani ku school no a chen yamamre ne yamamre nti ama akoye hu da mo so am nti mo pese mo be ka ho asem enye no kre amane ne amamre de untumi tutu na se ye da sutim ye busi akosu ye de beboa ye de be hye ma e ho da dansa ne ye ko school no nti ye ntimi kra nyi mfrim ye de ba be hye ne ma school na de hye ne ekosua ye de be hye yamamre ne ma se de be ye betumpo na adimu nti ye ntutu na se kra na se ufra buche na baaye ana akunya ato wo odaroma de na be ka che wono e wa buche epe akunya die wo mo so se de o madi o makotena buche na o mani ato na jeje mu yenya den wadaroma they were buche the court na maba but most of the time crampo na am sem ye di mi see nkoso no nti that nkoso hima no abri biara me ba be hwese de be ya ekro no me ne papa be di nkita ho dada send na ekọ se de be ye betimi abo mo ti amana no na e de o madi akonwa no nso de me stress o be fia be hwe o machi na de o masua amana no betimi di da ba se de be ya ye nso ya ba ye di screening machines abe ya toto fia buche e de abeku se wiafo ene o mo amantam nyamfa nye omapomudin sa na mesro mo so be dey ebe ba be kan ye ho no so ba na ye hu se abochiefo ye de di akonwa ye mfietimi ye dey ye de bibi efiri ho ebe kan ye ho na aboa ana ebe de wase no bra wasa mai ye frame Richard Amuako me ana me Nana Asewi ahene secretary okay nti Nana Asewi ankoso hima Nana ama adia sitipa oye me nkoso hima mesum no wa ahemfie na me amesaya MPP delegate eye se we ha me secretary e wa ha ti dwumade ya muhu se ekoso eye trimpa party mpanyifo aye wo se we zone eye se ye beye na ye de ahwe ye manfo no apomudine eno na Nana nkoso hima ehu butai papa esi ani so no ye so obeso yasne ama dwumade aye ka behwe eno na abusuafo muhu dia egu enti no ma ekoso ye nyina no eye MPP Seria zone delegate ena ehihye dwumadie e de ahwe kromafo yapomudine eho nsem na nkoso ahema so aso yimu adwumadie aye ka behwe de o kan nyina yetwasi ya na se MPP for kwa na yesa de there be ye de ma kroma ni nyina eye enkro enson ana ye boda wuro no so a ye hia wa anama ye dwumadie no na ye hia se nche nti na edom no ema na dodo na anam ekwa so we san se yakonkro no so ni information set nyina kasa omnam kwa so eba minimi ese omani ntini yesa de wi na se omani ntini yesa de dia eni ade ntini na ye fa one particular party NPP the leading political party wa Ghana ha ahusuo ani ade yedwuma de wa bra ye nya ni se Ghana ha sabi obi a kire na ade na ya nya no neutral se be ya yeso betimi enya amanyoku awoso a e wa Ghana ha no edoso amanyofu ahodo ewo Ghana ha nemum MPP mpanyimfo ena anisuade hu ye nyaaye a enu tie pese ye edema omufo enu na uhu MPP afaso eye MPP fo na trimupa ye na nya MPP fo nkwa na ye ba mani nyina enti party bi so behwe na yi bia oba ye pam no because na yes, MPP t-shirt there.
but obi a na ni di hu bia de betumi amane bi e de ahye chairman aba obi a obeba bia no a opese ye man t-shirt bia no ye de be ma no esan se MPP ye pedom e de ato abama Dr. Mahmoud Bawumia na MPP aduma pa 8 years ye ba nua no so no ya ye no ya to aso aye ama ahonto abagana eni se adaje ni afa ni tietie mu no emabunu o manfo asembe na beka cho mo na ye screening ni a meka akire me manfo ene Ghana mabunu nyina titiriu ene se ye nya abotre ma MPP aman esan se enhihye ya papa ya ye ede ato honum emfie nwotwe a ye betena akonwa isi no se omanfo no nya gidie 1PP musa ato aban ma ye to aso a ene pa bebre ana ye be ye ede aka ne pa na ya ye dadam hi Boku One TV.